Sithokozela ukukhuluma nawe kuyi-channel kama kuPastor Oningi la ukhona khona engathi ungalondeka uphile uphumelele. uNkulunkulu ekulondoloze ngasonke isikhathi, uNkulunkulu ekubusise ngakho konke okudinga empilweni, uthole zonke iqhazelo oyidingayo. Sibheka la udaba lababhonje ngenjalo kubalekile ungasubscribe ungalike kakhulu sicela ukuthi ungala le channel. Uma usubscribe sicela ungasubscribe siyahamba kuyi-channel ngoba lokho kwenza ukuthi sibe nama subscribers amaningi, and whereas abantu ababukela ama video they are only plus or minus 300 people who are committed, maybe, or even 200, let me say, who are committed. But the rest, they subscribe and take the number, boom, subscribe and take the number, boom, I save a phone in. Whenever he or she has a dream, we are phone here. So, the works right. Now going to that. Iphupha silibheka lika kwazi kwakhe Dlomo 4278 at kwazi kwakhe Dlomo. Udisa wona pastor ukuphupha uthandaza ngesiNdiya. So ubuza ubethandaza ngesiNdiya noma esensulimi lwaseNdiya. Awumunye ngayiphupha ethandaza ngolunye ulimi ufuna sikushwaba kanye sikufaka ngendawonye. Omunye ngabo bethandaza ngesiNdiya, omunye ngabo bethandaza ngesiChina, omunye ngabo bethandaza ngesiRussia, omunye ngabo bethandaza ngesiZulu, omunye ngabo bethandaza but let's focus ethandaza ngolunye ulimi other than lolo lwakho, your birth tongue, your birth language. Yabo uma uthandaza nanoma beliphi olunye ulimi nake singakusho. Number 1, uma uphupha uthandaza singathi neuphawu luhlubo uthandaza ngolunye ulwimi lokhu ngasho ukugcwaliswa ngamandla kamoya kaNkulunkulu, ngamandla kamoya ongcwele. Izenzo 2 verse 4 uthi base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. 2, kungenzeka futhi uma ubuthandaza kube uphawu luhluma uthandaza ngolunye ulimi olusho nje ukuthi ungumuntu onesiphiwo sokukhuleka ngezilimi ngenxa yomoya ongcwele sokuwembethe. Kungenzeka going forward umuntu ozokwazi nje ukuthandaza ngezinye izilimi noma ngezilwimi. Abasekorinte bokuqala verse 14 chapter 14 verse 18 ngiyambonga uNkulunkulu wami ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Yayibona izilimi ngaza kuthi ama languages. Bible liyasho ukuthi khona izilimi zabantu, khona izilimi zazingilosi. So most of the time abantu babekhuluma ngezilimi ngakho kukhona lapha kuyizenzo futhi lakho lelikhuluma ukuthi bathi bekhuleka nje bagcwaliswa ngomoya ongcwele kwaba omunye okhuluma isiGreek, omunye okhuluma isiHebheru, omunye okhuluma kodwa babezwana okhuluma isiGreek ekhuluma nomHebheru emuzwe like kwakuna transferation or that information was transferred komunye ukuthi emuzwe ngume how nami uthothi ngakhuluma neChina lingizwe ngikhuluma isiZulu nawo lizwe iChina likhuluma ngesiChina sakubo yabo. So number 3 singathi thina uma uphupha futhi uthandaza uphawu luhluma uthandaza ngolunye ulimi lungabe lukhombe ukuthi kungenzeka kade uthola mhlawumbe izambulo futhi kungenzeka kade uxhumana noNkulunkulu, kungenzeka kade uthola izambulo kunama revelations noma kunezambulo kade uyithola ukuxhumana noNkulunkulu. Abasekorinte bokuqala chapter 14 verse 2 ngokuba okhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu kepha ukhuluma kuNkulunkulu ngokuba kakho ozwayo ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Asivale ngokuthi ke number 4 uma uphupha futhi uthandaza sikhethe njengophawu futhi uthandaza ngolunye ulimi lungachaza nje ukwembathwa imimoya noma ke idlozi noma amadlozi ikakhulukazi omoya wangaphandle ekade lawo madlozi ekuvakashele futhi exhumana nawe. Kuyenzeka kube ukuthi kungenzeka umuntu onobizo lobungoma, umuntu onobizo lethunywa leyidalwe ethile ezikwembethe kodwa othothi ezemimoya yangaphandle njengoba ekhuluma isiNdiya uthothi mhlawumbe ngaba umoya wendawo spirit, ngaba umoya omunye wangaphandle okade ukwembethe lesikhathi leso uzama ukuxhumana nawe noma ukuxhumana nawe noma ulethe izambulo lethe imfihlakalo ezithile. Yabona kuyenzeka futhi kanjalo uthola ukuthi lento isikhomba lokuthi wena kunanaka umoya wamandawo, umoya mhlawumbe yangaphandle mhlawumbe ekwembethe
yabona ekade ifika ngaso sikhathi lesa is to manifest whatever lefana manifesteke mhlawumbe empilweni yakho yabona. So ngiyenze kungabe into ethinta uNkulunkulu kodwa kube into ethinta nje imimoya kakhulukazi le yangaphandle mhlawumbe kuzothi iliphi language uma usho vele ukhuluma ilimi uthandaza ngelimi zangaphandle ukuthi lemimoya kade wembethe noma kwembethe imoya yangaphandle normally imoya ejwayelekile ngaphandle it is in the spirit and in the spirit yabo isona is umoya ojwayelekile owangaphandle yabo. Siyabonga kakhulu esibheka la uthandaza ngolunye ulwimi other than yabo yo mother tongue. Siyabonga. Siweni